Gukinywa koti nene ya Kiambu na koti kwa Thaa bathithiruo chunkuni bwa kimathuganio atongeria Meru gwita na mbere kumeneria miario ya ngavana Kawira ndiongene ya Rais Ruto kiumia kithiru bakimwira arite CS Linturi kanywene kawe. Ngavana wa Tharaka Nithi kuringwa njekini ageni bakuma France kuthithia barabara. Boris batigania Central kurwana na nchobi ndegene watho bakiritira mukana baria bagwitithia na mbere biashara iji. Mbeta wa MAUREEN KINYA na Nteto chietu chiriambiria Thaa iji athuganirwa bathatu baria ukabere bambite gukinyithwa mbere ya koti ya Kibera ntuku ya narwani bakinyite mbere ya koti nene ya Kiambu kenda gukabana na thitango cia kuraga Daniel Sniper Boniface Njihia uria wizikene muno ta DJ Kabum mwetithia wa bikibiki na rietwa Brian Mwenda na Crispus Manyara bagachokera koti kaire tariki 5 cia mweri twitite kenda kuthomerwa thitango. Koti ni athite bathatu baba kuthithirwa uchunkuni bwa kimathuganio nio mental assessment kenda kumenya kethira bari na utombo bubwega baria batina mawakili ni banenkeri mwerekera guchwanuka barungamira mbere ya tariki uche kiumia twitite. Anthony Kathenya ni wori na ripoti iji. Athuganiro bathatu baiku kia bloga David Sniper, Tabo Brian Mwenda, Crispus Manyara Kiambi na Boniface Njihia kana DJ Kabum libakathi na mbele kuingirwa ituni bia polisi mpaka muthenyo mwambelio tariki 5 mweri tuthiete. Athuganiro baba muthenyo mdibakinyire kotini ya Kiambu na kwithirwa bena gikaro na munini wa register wa koti nene Jacqueline Karani ulanenkanire watho bethiro bakithithirwa sonkoni bogima bwa mathugania mbere ya mwambelio wa kimatuthiete. Mmeshukiwa kufanya tendo la uaji. Mimi mtapelekwa kwa hospitali muweze kupimwa akili kabla mutaletwa kwa judge. Nao kagita kamunini ojwa registrar wa koti nene Jacqueline Karani ni aulitie koti gutigira thuganirwa Brian Mwenda na Crispus Manyara Kiambi ni bakunenkera mawakili bako barungamira kirigamba riri ino ni nyuma ya kwele ithu hati athuganirwa baba batina mawakili na kulingana na watho kire magambata mama wiki nae tabubu bwa uragani no mpasi muthuganirwa ethino na wakili. For judge court number 2 for plea taking. 7 days is enough time, Mr. Kerwon. Nyuma ya gukinywa koti ni muthenyo mwambelio kimatuthiete athuganirwa bani bakwirigirwa kuthomerwa thitango jakulaga blogger Sniper alabagetikaniria kana baregana na thitango ino. Nyuma ya bobo mawakili bathuganirwa baba bakerigirwa kuromba kiri koti ria athuganirwa baba kurekerwa na bond kana bill igamba lile lekithijaga na mbele. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Miario ya uria kaunti ya Meru ikuoneka gwitithwa na mbere ni kujiri mathikone ja Joshua Ntungai jaria jathithikirite ntere chia kiromwathi. Akiaria Bishop Edward Burian augite ni maromba kijombekia kurita Meru ntakene ya siasa. Nawe akiaria mutongeria na musiasa Jacob Mantele na ugite ni mbicha endho kumononga bana Kawira kuoneka akiathura antu baria baumite ntere imwe cha Meru na mutongeria wankathe ya ngavana atibatere kwathura akari. Nicola Chabare ni agukari mathikone jaja katumenyithie nkuruki. Mkigwa pingu gari lakini wendo madhani botibo wirawa kambu ya pole kirinja ya mayanko na barabonde tukusiana ko kwa niaba ya our principal mawagas na kwa inarimo barato mbele ukinyabo karomba beye na to ya kwa sababu ya karugi tumumenyete na ito tukiritaria noengo ina mawagas kone muntu moya sana ke batwe tomba kwetho tukiuka tombe kukinyaru ari yontono mosi yetu kwa ito aita family ya batu ke family. Poleni sana familia ya mzee Joshua na familia Ntonkarara yonde na fraternity yonde kabisa poleni.
inu intumiri chagwendi bwega na kuboreria family ya Joshua Ntongai ora kuringagirwa ntugo ya munthi kigongwana kia giotumiritwe ni Mdondi Iburia ora ni mutumiria awakambakia na mononkoroki hathi na mbena kuigiria antu ati kwina kuriokwa na kinya kworwa gukaya ntereino na mononkoroki wagu ukoje bwarutwa. It is the prophets that bring the change. Now to kurega nja yenu ethirwa ina kiriro mweri wa February, mweri wa March, mweri wa May, mweri wa June, mweri wa September, mweri wa October, mweri wa November, mweri wa December. Come on, celebrate. Murungu akana kurania nene nduguru yetu Kenya. Whether people like it or not, there is a revival that will start from these regions that will sweep across this county and this country. There is something special about you guys. Pastor wabali ntukwa wono kwa kurambo noki tekudhomo kurandomi nende ukakwethora antu bakono kaduari ngochukuri mathani nkatho nontukono kaipo ntukwa ba mana anchogire mutumirie nkatho ao nontore atumirie wa kworwo gweya mwaragona kumaima wa Methodist na kwambro. Bishop Buria wa mwe na musiasa Jacob Mantile na boy baringithitie onto bokoneni na ngwataniro county ya Meru bautwe pastors na bishops barabara antwaja itwethero twe mustari jwa mbere kuwathania antu betu ara kwina mugawanyiko ara antu ba ciacha bakona gutumiria mantuja kuonania biche tebui kanisa ne step out very strongly na tumbe kuonania bautwe twegintu kimwe nondo tumeteke murungu umwe na tuli antu bakwira bakuonia bange tubonia bautwe ya together. That is one of the things irampenda nyatwechoka gwetu edre kumba kumira bobo agantu kwenarwa muungano yonu ya mabishops kuke agwetho sheria kinya kaba buwekelo kwe kwethoro kwina mpangilio meya anto barabara arombi baki agwetho ati mfano omwe yakire anto rokonya ndo abenge bomba koya no to kwanto bau so babu bwe nyoroshe ni weke line yobo kona ate ko bombi bro buri agwa bwe bamubeke buri kio ke buri ondoke tuto merie tikangu abo ni nyake buri ga Biblia na baba mede nda thoma minyani so to kwenda Meru yethero rimo ibana bako Meru yethero rimo kwe gavana wetu Meru ndironere kwena mishemanio akaroma ko ya maikiye akawa antu bawe mbeichia bate ome bate tabimbe ya na gavana wetu twende kwacha mundu wa muringere kura nogo minyewe na korumira ondura toisia atwe lakini torenda Meru iremwe na Meru watanirite muungano yoyo makani yoyo bishop wetirimiare iyo Meru yonde kana iyo nusu Meru yonde kinya siasa itwethero tukarigwo twethero tukewatanitha cia Meru tukaria miambe kuwatanithia Meru tukaria mantu ya kuhusu Meru watene kumantora kiramo Gembe North Peter Class Chabare atongeria bareo MCA ni bachumiritie gutariria kurega kunganirwa kwao ni miario ya ngavana Kawira kagita kandiunga ya Rais Ruto kirirwaria rwawe ngavana Kawira nonekire kumeneria antu bamwiriga Gembe akiuga ni bo batumi kweja kwaragania muchemanio North atongeria babankuroki ni bonekete kuthurua ni migambo ya ngavana Kawira ya kuandira CS Mithikali Nturi bakiuga CS Linturi atibati gutonyithanwa na siasa cha Meru ni ontwe anenkerwe ngugi ya gutungatira Kenya bonthe ndi atongire mwanya dene kaunti Meru ya ubithu na mbere bakithunya migambo ngavana Meru kana mwangaza kagita kana mutongire mugongo na kutagiria msamo Ruto andene kaunti Meru bakinyire migambo iji itabadi kumakanywe ka ngavana wetu miario iraririe still ya mutongerio Meru ntekuigwere miambo miega kwarua ni mutongeria wa the CEO wa Meru County nontu rwariro ngavana aririe muchemanio ne a taskis rwariro kwathura na Meru na batu turi Meru ituije twegintu kimwe guti mwanya yo Meru muimenti guti mwanya yo mutiania guti mwanya yo muembe na kuga ba antu bembe ni antu uncivilized ikoruma antu bonde nontu igembe ire gorene tigania ne gorene igembe ire gorene imenti ne gorene igembe
na ekagura na tigania kou batu twinthe twi gintu kimwe na kureta rwareria ruraririe ikuona ni mumiru wenthe agire heshima mumiru ro muringire kura na mukurukia na mwikira gitine kiu aikio miru kuma uretwire miru itagrare ganitwie itwije uratwithaira turi miru itwithaira twi na tano cia betu bakuma egembe na tano cia betu bakuma tigania na kiri ndiunge president arariungite ndene county yetu iturarigarire muno kuigwa miario iria raumire kiri ngavana wetu Manda Mukawira Mwangasa nkarigara ingavana nontu kankwenda kuria kethira ngavana karaere ngavana wa imenti yake na riria antu bameru bamuringire kura bamuringire ari ngavana wao bonthe miario iria araitireja mutongeria te miario ii miega imiarie kuonania kwina mwanya wa movement na mutigania na mwigembe na rute rwaria rubwite kuma kiri mutongeria umwega tuba kuibwa antu ba imenti ba nozimenti banjia kuambu musemanie no yawe arawa niembe ya kuambu te mwembe ya kuambu kutena mwembe kutena mutiania kutena mwimenti mero is one na bia na twende twaringire Kawira Mwangasa kura ari ngavanetu oro muringire no ta muringire aiko yukionene no ngavano Meru County Kuruki barigwa ngavana netomura kiorotena minister urimi mithikane nturi na boyele ngavana wetu na twire agenda irai nayo na CS no ntubatu tore Meru twinde itokuigwa getekera toe ikimwe ndene ya Meru gekinene igetekia CS wa agriculture na katukuromba ngavana with all due respect na nenkere atongeria bangi heshima CS wetu mithikale nturite musiasa mwankatha aiji imuritingo wa thirikari na nte kumenya inara nabagwitana wowe ngavana wena ngoe ku ya ngavana na atu ya MCS twina ngoe yetu yokurukia budget yokurukia sheria na kurita ngoe ingi na oversight ndene county government ya Meru CS nawe na ngoe yawe iranenkeri president ya kurita ngoe ya agriculture ndene Kenya kwa utafadhali omuntu neke mianka aite ngui yawe iranenkerwo mwananchi wa kawaida ya kurita na tukurombe ngavana miariero witoke aracia na miariete waka kabisa na imiarie kutharia Meru na imiarie kwathura na Meru batu Meru ni imwe kuma thochi mwanka ntonyiri kuma mwembe mutiane mwanka mubure twinde twigintu kimwe na turiana bamwe kurumwe na itwendene na batu tuwatanirite ende miariero aririe ite twakite na itukuibo twakirite nthoni batu tukaria Meru ameneria muno CS mithikare nturi na tukemenya CS mithikare nturi wengo atirari mantune jau atirari mantune jara ngavana jara arauga antu bari wantu baretwa bakumugira na nkwenda kwira ngavana uju natige kuona je amantu jawe jathongi muno no tukagita gaka antu ba Meru banogi ni utongeria bwawe na ni antu ba Meru bati umwenda no te antu bari kenda beja kugambu ni antu batendaga kuigwa ndwaria ciawe no ntu already anto ibanogi ni utongeria no ntu anto ibachwete utongeria bwa ngavana Kawira imbio yo ngwa kuthitheria antu ba Meru baga anto MC okoroto saragaki etho akigwa kiguge sniper mabisa bandikiri bathithithie bwega inde ga bakathika sniper kagita karia umukamando ja jongo ketho akemenyekana kanchokie nkatho muno kiri DCI na kitengo kiawe kia uchunguzi no ntu mwankira thai igambarira mwana wetu sniper iretete bwega na batu tukuona iretete bwega na katuguchokia nkatho kiri our son CS kithura kindike no ntu bwa ngugire gwiteka na itomwira na gwatire wau na itochokia nkatho no ntu thai tumenyete baraba uraganira ibao kukira tukuromba na tukwenda kumenya twinyetie muno ne ya facilitators kana baraba financiers baraba financete antu ba no ntu supu mwana oro gwati na bau bange bonde bawati mbiyeteka bari na any interest na mwana ora sniper wakwire ana baraka batomi na kabata batumeri boboe kukira tukuromba thai na winyi ya bobo nene amanto yatete bwego ou ibaraba batumete baraba barete ibo tukwenda nandi nabo bambirie wikirwa mpene bambirie wikirwa njarene na tukibona kenda tuigwa njera inyayo ekuona kioto na njera yomba kuona kioto twinthe Meru tukanogoka na tugetekeria kunogokia mwiri jura yo sniper Muthuri Murioki Weru TV mutirinjo kangangi
Gavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njuki ntuku ya narua ni agwatanirite na ageni kuma nthigurune ya France baria baringite njeki thirikari ya wekere waki bwa barabara ya kuma Itugururu mwanka Kamaindi. Njuki na ageni bangi ni bekite gikaro kia mwanya na akari baria miunda yao ikaringithwa na uthondeki bubu bwa gwitikaniria bakari wa athara ya milioni 27 kwaramua kwa barabara eje ni gukwirigirwa kuringa njeki urimi ni untu bwa ukamati bwa maketha. Samagaishimaga atumenyithie nkuruki. Wekirwa rami kwa barabara ya kuma Itugururu kuthi Kamaindi rungu rwa ngwataniro ya ikundi ya French Development Agency. Thirikari nene amwe na thirikari ya kaunti ukagwatithania barabara ino na barabara ya Mau Road ira ithite mbere wakwa yumite bwa Kibugua kuja Itugururu kenda igwatithania barabara ino na barabara nene ya kuma Meru kuthi Nairobi. Akiaria kagita kwaraniria na akariban tereche Itugururu baraba karingithwa ibarabara ino, Gavana Muthomi Njuki ariuga ati kaunti ino iri na barabara Ithatu taino ira ikwirigirwa wakwa rungu rwa mubango wa utethio kiri kaunti ira iri guntu kwa Mwambu. Project hapa ilikuwa mbili peke yake. Ilikuwa project ya kutoka Kibugua kuja Itugururu kwenda Kamaindi. Wakasema wataweka lami nusu. Ilikuwa ingine ya kutoka Marima ukuja mpaka Kalwana. Na tuwe karande ni muririkanaga mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kiruta ngoma kaulia Tharaka eti connect kwa headquarter ama mukumbuki mutirikanaga murikana kuna kalwe muno twaugaga tumathendurire na monekani woguru kwina kabarabara kange kuma bantu betagwa tukathondeka barabara kuma bantu betagwa Kithaga kuthie Kamarandi kuthie kuma kuthie Materi kuthie Kamarandi kogu barabara cionde iri thinwa the 3 constituencies ya Tharaka County. Sio ni mzuri wa mwana onekani barabara ino ikathamwe kuma araigendete thokoni ya Itugururu ichokwe mbari imwe ya kithaka gya kieni kia ndege kenda kieni giku kiaramua mubangoni ora thirikari ya kaunti ikagurira akarimenda ya kuongera kieni giku. Nĩngwenda kumwashua ati muntu witagwa Muthomi Njuki ni ikirite mbia cia compensation ya migundi ino kiri budget ira abetukirwa assembly kurigire nirobe kogu nikumwira migunda yenu eti urira buri muka compensatwa kogu anengerwa mbeca utikalo na makosa makuthie kugura tauni ka plot ugura mugo wako bana bembe na mbocho na indo ile kitu kana kumanda nundu nacio nicio igutuma barabara thondekwa. Ariuga barabara ino amwe na kieni kia ndege bigatethia kumiria maketha kuma kiri arimi na muno kuma kiri kiganda gya kwagirithia maketha gya Kaireni kira gikwirigirwa gwa kwaruarua. Wakati barabara inatengenezwa wale vijana wa mkono wana washai engineer wale vijana wa mkono hii kazi ya kawaida na wale wengine ambao wanatakikana ambao wako na skills kidogo watoke wapi? Watoke wapi? Ni wangapi wanasema watoke hapa? Kibaro hiki gya ukababa gigakuria uchumi wa area no na binya muno. Wana ciana cietu ikona ndege na ciende kuthomera nginya wiro nu ndege. Tukiririkana tuteke baro kingi kia ndege Tharaka Nithi. Kiki ari chuka university ni kianyibire na kiu ni giatiganirwe na kio. Ko kibaro ni PO box Ituguru. Na tucokerie Muthomi Njuki nkatho. Nontu wa gukiriria onto wa mamire baba kuma miaka nenda miaka rundire macoco marimo. Njuki barire amwe na speaker wa ikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi amwe na abisa kuma nkiama mwanya iri ikonie wa kibo barabara ino. Maretire mbia cia kurutha barabara ino. Umuthi muteone anu wacha na mbia. Mutone anu wacha na antu mama kuleta mbia. Uma gacha mu merenjira tulikaniriko. Ni muisite sawa. We are very happy to finance. Some guys said that we are going to build for us. We are not going to build. We just finance. It's Kenyans who are building the road for that. It's in cooperation with the Kenyan government, with the county government. Kutenangano kana mauntu mengi tumekubali nitwetekerete nikenda tugenda kibalo
tugie na maendeleo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩ tukona kanya ga kũnogoka ũgeta kũranja incokerete na Nteto Nkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade. Niraino, niraino, niraino. We mama mabade. Niraino, niraino, niraino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value, utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Ngechokera na Nteto Nkuruki borithi nterecha tigania Central ne bambirite musako kurwa na njobi ndegene watho urugi na wendia bukirikana gutabarikia ntereji wendia bwa njobi jini bukwirikana kuongereka bonene makarika za wagagia ntereu harugi na nyui nandi bakioneka kuritura mukana jwa ke watho. Antubana kuma nteresia kiotwe tigania Central ibaikeri mpene na lita akwima 5 cia njobi tia ibango. Lita 400 ya marwa, muna na lita 5 ya changa. Leo tena kumeshikwa lita 60 ya marwa. Boi kumania na musako yurayo tumiretu imabisa bokaria nteretia kiotwa yume makarika ya wagaja yareo wambabwa bunduki. Urani amuna mawagaja yangi kithumba kuongeleka nterei. Area ya Kiguchwa ndio inatusumbua sana kwa mambo ya amani. Ni hapo ndio wezi wanatoka wengi, ni hapo ndio walevi wanatoka wengi, ni hapo pia ndio kunatokea vishanga vingi ambavyo havisaidii wananchi. Kwa hivyo tungependa kuhimiza machifu wote, chief yeyote ambaye atapatikana kwamba pombe imekithiri kwa area yake, basi atakuwa na kazi ngumu na sisi. Sasa tumeamua kupigana vita na haturudi nyuma. Kama wewe ni chifu na kondone pombe kwa area yako, tuko na wewe. Kama wewe ni afisa yeyote wa serikali na una kondone pombe kwa area yako,
pia tuko na wewe. Hii mambo ya kuchukua kitu kidogo kwa watengeneza pombe watu waache kabisa. Na kama kuna chief ambaye pia ni mlevi, yeye pia tutamtreat tu kama vile tunatreat hao ambao tuko nao hapa kwa sasa. Tutamshika, tumweke kwa cell na tumpeleke tumstaki. Kwa sababu amewekwa hapo kuzuia kutengenezwa kwa pombe haramu, na yeye ndiye anaendelea akikunywa na pia akichukua pesa kidogo kidogo ili watu waendelee kutengeneza pombe. Wezi wanapotelea huko, tunatafuta kumbe iko mahali wamefichana wakikunywa pombe, na wakitoka masaa za later hours ndio wanaanza kufagia wananchi. Wezi hata wamekuwa tough headed. Kama mwizi anaenda kuiba hata kwa nyumba ya afisa wa polisi, askari, na anajua afisa pia ako armed, anaenda anavunja gate, anataka kuiba gari ya polisi, huyo mtu si yako so daring. So wameanza ni kama hii bangi inawapeleka mbio sana mpaka wanasahau kwamba hata uhai wao ni muhimu. Kiamuno kira kiaumire mucamanio-ini yu ni akari kuria kuwatanira na mabisa bokaria na muno bandhitango kikweyana Nteto ira ciumba utetherie mabisa ba kuyukirwa thwanirwa matale ya kiwatho untu bakuwa no bwitite na mbere obare chiongo. Pombe hatutamaliza sisi peke yetu kama polisi. Pombe mpaka tushirikiane na wananchi ndio kuangamiza pombe kabisa, kwa sababu mwishowe ni hao wenyewe watakuja kuathirika, si polisi. Ningependa members of public and all police officers, hii pombe tumeanza kupigana almost imepita masiku na bado pombe iko. Ningeomba kama iko watu wanahusika na hii biashara ya pombe, be it police officers ama mtu yeyote, tupate kujua ni akina nani. Kama kuna mtu wana suspect ako na bunduki kwa hii area yote ya Tigana Central, wacha atuelezee kisiri. Hatutamtaja kwamba ametuelezea. Sisi wenyewe tutaenda kuokota hiyo bunduki kutoka kwa huyo mtu. Kwa hivyo hao watu, mtu yeyote ambaye ako na volunteer information atuletee tu kisiri. Tuna treat it confidentially, sababu mtu ambaye ameleta intelligent information anakuwa protected hata na sheria. Hakuna vile tutamtaja mpaka yeye mwenyewe akubali kwenda kusimama mbele ya mahakama kutoa ushuhuda. Amona kwiritanĩria kwa mabisa bakorwa na nchobi cia mbogita baini nkaire kweyanwa koti ni untu bukucia ngui yao nthi bunene na araba wite amona bo batekwa moyo. Mimi natangaza leo, ukiwa we bado unaendelea na hii biashara ya kupiga pombe, tembea ukijua we ni mahabusu. Na mimi naamurisha officers wote, hata wale watu wanapatikana wakikunywa wote wakamatwe, because hawa ndio wana encourage watu wanaendelea kulewa ovyo ovyo. Wapatikane wapelekwe kotini. Na hatutachoka kupeleka hawa kotini. We enda kotini upikwe fine urudi, tuko na we jioni. So watu yote wale wanapika pombe haramu, tembea ukijua we ni mahabusu. Kama we unaenda bahali pombe ilipikwa marufuku, kaa ukijua we ni mahabusu. And we are coming for you. Tukipeleka watu wasipigwe fine kidogo sana, ambao wanarudi wanaringa ati ulinipeleka jana, nimerudi hii, iko nini tena? Utanishika tena? Ukinipeleka tena nitarudi. Hiyo inafanya kazi yetu irudi chini. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru uria niwe wari MC wa Buthuguchi Central bari na MC wa Kagita Gaka Douglas Mutea ni bakathite Rais William Ruto nyuma ya njiunga yawe kiumia kithiru iri etigirite University ya MAUREEN na cukuru ya Utea na ubundi ni omukiria ciathuriri kigina kia kwithirikiria bakiaria ni barombete aturi ba cukuru guchumia gwaka nyomba cia kurara kenda guntu gukura nabo aritwa bona gwa kumama ni barombete thirikari kuongera witi na mbere nteriji muno barabara kenda aritwa bethirwa na Kagita Gakotho kuthoma muthurumuruki na rugonoru. University ya MAUREEN na cukuru ya Mukiria Technical Institute ni cukuru na ndicho tegera muno rede gicikombuga centrimenti nyuma mutongira mugongo kuthwa kinyite kuntu guku na inya president igwa gwiritwe ni what happened naomba gutu tigira a number of things mono atutigira mbecha rene Mukiria Institute achoka tutigira mbecha nyingi ire ikethwa chithirika area MAUREEN University na that was our dream jadwe ja leaders by imenti nikenda at least omba kuthwa twina public university then imenti region
atumbugito gwiritwo mono kira kina maana na ndire antu beto bendre gwaka nyomba na antule ni chieto nikenda bombo create ngugi nyingi na chumba kwithwa chie kuria anture ira Kitumnandi MCO gundugore skuru icho ijireire no endangira zumutia ethwa kiuria kariba nteredi petho bakithagaga na kwambia bitina mbele bako manyomba beterete ritwa na bakogira kwendi nyamyunda yao chieto ambuge leaders beto ibendre kwithwa begwatanaira nikenda antu baba atwere kura bomba kwithwa begwira uwa ni maendeleo ya bakwithwa ya kibaki ona au ange twithwa twiringateiria bira bionde bira promised ni our president nikenda biombo kinya na ale anture ne chietu all the benefits ira torombere kuona kendionge president nambuge antu beto ba antura nene area area tu surrounded above central west nyamwanga ndie bonde miunda yetu ikethirwa ina bei na ikiongera mbecha nkuria antu betu ibakari miunda yao nikenda bomba kwithirwa bemetumira boega anto speaker Meru Ayubu Bundi ethwa gichokira nkatho mono minister ori mithikari nturi no ntoba gwitikiria kubanenkera ika 27 ira ciatigire mrino juju kwa wankwenda kuga nkithiragia ati mbuga ibwega ki waziri agwe waziri mithikari nturi no ntunya kwa kwiro twe munda na wetikiria na ingwitikia university tukiwa twakinya mweri jwa 8 then ikambia mikakati ya utoja na community nikenda industry ziri batigwa kwa dene na ya university jiji chiamberia kuthigwa na antu bambiria kurema imerabia to kwenda kuringana na Ayubu augite thirikari ya kaunti Nandi ni bwire gutegera nture na ithura mwanya nikenda bomba kumiagithia bwega na kumithe municipality no ntoba gukura kwirite okura na twijate nyata uniria nene ndene ulimwengu chiambiririe chire centers kana areas cia kithomo kwa twina center icho ijire igwatene iria amwe ankwenda kuga in the next 2 years the county government never to kwambiria plan kana njentre yambiria plan ya kuthithia municipal council ya area iwe gwete kuma Kariene Manyweri Kirigara na Ruiga na Mariene na Mugambone igitawa Abothuguchi Central Municipal Council nonto nerie kethwa ye expand na nyene ne muno nonto bwa interest ira nto babena chiondene ya mukiria na Mariene na nande anto bakuma mutindo ani obakagujau para bakwenda kuma sign ngo bakagwao para bakwenda gwaka nyomba choko murwaniana bakethwa ni oiria bagutonya baba kuita biashara chiao kunonto no bakethwa bagitabra nonto ikugwa kwa area gwako muno owan kwenda kuromba mbere nje twetokinya state azire inge state ne jange twetete then county government ne thugani ure omba kuithia municipal council ya Abothugu Central then area unekenda iturarera yomba gukura Muthuri Murioki Uru TV mutina joka ngangi Aciari ba cukuru ya Makengi kuma gicigo bunge kia Maarani bakuromba thirikari ya ngavana Muthomi Njuki kubandikira kinya mwarimu umwe wa ECD baugite bethiritwe gwa kagita bagitonya miukone yao kuri arimu baba bari bongo untu buria bakwathira ni butwikite murigo jo munene kiribo Mati Mugambi gatumenyithie nkuruki Tori na nkinya aciari ba cukuru ya primary ya Makengi wandia mwembe gicigo mbunge kia Mara bariuga bokwaonwa mwangaiko bakiangaikwa iwagia bwa mwarimu wa nachari kiri cukuru enu tigo watwandikite mwarimu ndo kiu ya thirikari ni kunenganira arimu botheri na turia 5,000 na acari na itukunyirwa mono no ntwana kuria bari ya cukuru na itio tubareraga kwa kagitaka tukwira irio bya kurera cukuru thirikari ne batikwe getutethagiria na mwarimu no bakunenkania cukuru ninge kama Kengi ya karia tetamba kunenkerwa tutukwana 5,000 juji tukwetua ne tukwetukira thina nyinge muntu mwarimu katukumwandika na kwe mwarimu umete anturani yetu mwarimu u tutoneto agutwandikira nego tukuria ba gite ati barute nyamweria ya gutuma twandikirwo mwarimu u kandi atuthomiragiria Makengi aciari baba bariuga aciari baraba inana na chari bakwinyirika bonene araba kurachimithwa kuria kimancha kia mbecha kenda gutigira mwarimu uyu anachari akureoha turenda tenenkerwo mwarimu na aganturani yetu twina mwarimu muthomu ena certificate ya ECD lakini atie werania karaga muci na kande kwa tuthomithia na nonto nare okaira butwa tande na kana kanini kini no gatuka bate twandikira mwarimu anacari ntikumenya nkaira ko nonto ntiona 5,000 ucuru na no atukuruta nkinya bia kugula sukari
na itukuinyereka nukuona bora maisha mekari tio na tio gwetu mici gatukuinyereka nuntu tutikumenya nate guthiete nuntu ana sukari yo ngato tikumba kugura kiriro kiao kinene kirerekerwa kiringavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakimwiraga abo bakuinyereka ikurea mwarimu uyu na bamunenkere thirikari na twandikire mwarimu kegwa kiendaga buru tumenya na turutirite wira na twandikire mwarimu tutigwa na mwarimu na twina mwarimu nturania wetu uthomete katutakwenda kumugweta rietwa na twandikire buru ukeja gutejaniria antu bati gutara kairi uri mutongoria mwega mwaro akwa mukuru ena twana twele tayelendekana ngiri jiga na ngiri kenda tambe mwana akaruta ngiri kenda ku aina mbebe we gutwa mbebe kuruta ngiri 5 kulongo kuruta ngiri ngana 3 ngiri juu ikauma ko jionde na nikana gatena mulume tiga cia mwarimu anachari bariuga kuri na mange mainge kiri cukuru enu mara makobainyeria na batiomba gukira na arimu bo tukore turarimu bakunya njobi mono ta ikolora nyunte njobi engilwe alasokirwe ukaire katotuletera arimu baro mutio batekunya njobi baire kwanza banyu mono na beja banyute sukuru antuko bagwaterwa u bari nyamwelya kambe basoka baja bauma kambe batonyera mbani kaire kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara Mbitawa Matini Mogambi Ana kathomba kuma Ntereche Nyambene bari na gintu kia gukenera nyuma ya kugwata utethio kuma kiri seneta wa Meru Kathuri Murungi rungu rwa Kamashinani Foundation na babane baria baratiginja batitonyete cukuru cha sekondari ni untubwa wagi bwa mbecha. Kathuri ni arombete thirikari nene na thirikari cha matora kureka igia basari kuri okenda kumbithagia ana baria baumite njaiti guchiumba. Wankana arua Form 1 witugetie twana 65 Form 1 na target yetu ni ku make sure na baba kathoma full scholarship kuma Form 1 mwanga Form 4 at least Nithiritwo eri ntuku ya kuirwa kiriana bakuma Nyambene barabara yeretu kiru kia KCP mwaka muthiru indi bare motonya skuru cia sekondari tarikira beti kumanya na thina iriru mirite misiyo na riu ntuku ya narua seneta wa Meru Kathuri Murungi ukulukira mubango jwa Kamashinani Foundation na jukitia na bana kubaikia sekondari. Thank the Kamashinani Foundation for their act of mercy. All our parents were financially unstable and they had planned for us to join the secondary schools because our parents could not even afford to do for us anything. Mangu yani hakuwa na pesa na sikuwa nimetendi kwenda shule. Alikuwa amepanga tu niende course but because of the help of the senator I'm here today. Akiaria Kathuri na uritie thirikari nene na ya county kurekera sekegina kia ambasari kwiyo ni kenda ciumba utetheria na baraba umite misiete uciumba. Ana baba ni ana bara baadhi ya ana bara barinja nontu batiginja baba ingi sana bandu na eje ni nkoro ya guchiendera nara gwetu tukara senate tutithatu na mbeca cia ene maendeleo gwetu ne gutetera mbeca cia county iriguja county ne na chieja gutegera uri gwitangu ingwenda kura thirikari nontu mono icio iji irija nontu jambasare thaiji irarekererwe kuri ichereri sana especially cha CDF so nkuromba thirikari ni mono mbeca ira chichia budget ya KNGCDF every constituency chia ambassador ni release kwa mapema by end of November nikenda na papa nontu igero biruma mapema pombe kuona ka support through NGCDF ambassador scheme nontu the constituency itero na around 40 million cha kule ya ambassador. Number 2 Kinya cha county ni seta ambassador mapema genda yumbo taitwana na gukombeka county kuongera ambassador amtwa 3 million per ward igakinya 5 million nikenda bomba gukita for all the children who are left at home. Nyara ciaribana baba mukirite utethio boba bata tokeria nkatho na tukua Murungu amutharime sana nontu bochokia matumaini ya twana tu twari tu lose hope kwatuika na batena matumaini ya kuendelea mathomo yao. Family ni wiritu nontu utetho murio kana gagatwigilite pio katara mbere kana nyuma ekwaga wirigiro buru na ndakira ndaikwa gikundi gya Kathuri gigucwa ana baraba kulukite ndewe taburande wikwa na ucwa ndireya na aramurumia na thai inkatho cia mwanya ndina cio ngucokia ke Kathuri Murungi te athwana wendi tigania west none kuga ni bwana ngandu babetu Kathuri Murungi unie ndutete handu itici kana undauma kuo Rwanda rwetu na muigwa ni uragagwo ni antu ba Rwanda babe mangamira
na ana wetu mathoma ya orare ukinya mwisho ta Lawrence Mutethio wetu Kirian Boys ndaende ukinya mwisho ngora na ngageta kwandikwa nundu mukuru ni ari guthire into biothe ni cancer na ndi nongi form 4 lakini nundu mathuri mongi ba betu ni onire agithiruka masinani aturuta Rwanda itisi kana ndona akuduta ku Igembe North iko gari na twana karibu totano kama 367 kato gari kinya na Hope kateromba inyo kinya na no kenjire ne keyete kawete 367 na kana kau karare kae kulusop na keta kurithia ng'ombe lakini ukurukira senator kana kau kenjire na kaumete ke ng'ombe keyete keta skuru bakiorua ni bamenye uti mbeca ingi babati wetwe skuru ire itithabunire barua cia skuru na rira baetua mbeca yeyi ni baringa riboti abo inkwira kinya ritani principles we nota wikiana twamba twarikia mbeca cionde bakeja guturingera thimu bandaye bakawa kwina tuition ya 6000 kwina 30000 sijui ya nini ote chukuru ebati kuongera fees tigeire chiandiki ne thirikari Ministry of Education ina guideline so gote muritwa obati kwithirwa na gutwa mbeca ingi extra ote nte kumanyimbi mwana of mwana agwitura tuition ya kuitanwa what is geography what is chemistry kwira ciari arabo kaigwa kwina muntu ogutwitia mbeca ingi tiri twaraire irari ke fee structure kuungane na ofisi yakwa nikenda tukathingata mantu jau kenda tutete kinya ciari bangi baraba kuongerwa mbeca ni principles itina mubango muthia seneta Kathuri na koromba ciari kwiritana wikira nabo kamuthithu nikenda babatetheria kuthoma nya ciari rira twina muritwa itu ciumagia tugatwika kuma rira ge class 1 mwaka 8 itugwika kamuthithu kidogo nya gikundi biekuru bila bia ndu na women groups akuru na baba na tumantu twao nikenda kinya rira watwika gatethwa utetethagwa 100% indi gwiga ntu au kinya goigwatirite kanini no kwa mugurira karamu no kwa mugurira gatamba no kugura kiratu kia ngiri at least inya go participate kire process yeu ya kuthomithia mwana u nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa KINYA Kuri na wirigiro bwa thina ya roje kunyia nturene ya Kavengero nyuma ya endi wega kubangania kubenjira kithima kia mung'ana ja milioni 3.5 na nde akaribaba ni bakumba kunywa roje rutheru bati kurea kinyandururu ntuburia bakenerete anene bakiuga ni baretaga ngendo indaja kenda guta roje Rita Mwaniki na chotariria Ekari agicigo mbunge kia mbere iguru thiini wa kaunti ya Embu ni mathinikaga muno ni undu wa gutura mai matheru ma kunywa wana kana ma kurima riria gutari na mbura mbiganu engi ao makarikiriria kuthie ng'endo ndasa gucaria mai ma gutumira mucii ino icungagirira engi ao guta mathaa mengi magicaria mai mathaa maria mangigatumira kuruta wira wa uguo engi ao ni magumagirwa ni yura makiria riria mbura yanyivirira kuona gutire kindu mangikuriria kuona gutirira mai ma kurima kitambo tulikuwa tunaenda kutafuta maji bali sana na sababu unajua ni lazima utafute maji na ile mto iko hapa iko bari sana na lakini sasa tuko na maji turatabaga mai na guku na riu tutiratabaga guku tukagikundira ng'ombe aba ng'ombe kinya mitungi Ithatu rini tutiatete ino ni ongererete na gikiro kinene ikiro cia kuvinyiririka muturireri wao kuona mari arimi matire na njira cia gwiyukiriria muturireri wao tukiboya korwo no akuboteke wana no akuboteke twinjire ngithima gingita giki nigetha utungata uthii bakubi na maturo ori andu makuthi kuraja tondu uguo tukuthi kuraja na tugutumira mathaa mengi ma kuruta wira iri gukora kwina ithima zairu kana ithatu nigukora nituranyivia niturona mathaa ma kurutira magutethia bururi na sasa ile tuliomba msaada wa kupata hii maji tulipata na ndio tuko na hii sasa na tuko na furahi sana tunasema asante sana bao kwa usaidizi wako tulikuita na ukakuja sasa tunapata kitu na tunauza tunapata pesa mfukoni
na tuko na mingi tutategemea kupata pia. Na valeri mundu wa wendi mwega uretwa Jacob Reri kana mbao eyumiritie na kwinjira ekari ya itura riri ria Kavengero kithima kia mai kia mwigana wa milioni 3.5 mai maria matumagira micii kwao kunyuithia nyamu ciao cia mucii na ingi ao makarimana mai mama na varia aina itanya ria kwinja ithima ciingi nyingi niguo gutethereria ekari engi makiria agicigo mbunge kia Mberi Iguru. Maisha yao imebadilika kupitia huu mradi. Na niko na hiyo bado agenda, nataka kuangalia kama naweza nikapatia watu wengi maji. Sababu hii tulianzia ikakuwa vizuri, ikaendelea vizuri, na sasa tunataka kuangalia tuone kama tutasaidia pati zingine za Mbeere North. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais Ruto ni akinyete kirimo chemanio jwa kanjwire gwitwa Europe Corporate Council on Africa and Middle East. Rais nachokete eka michemanio kathomba iri njira ya kugeria guchwa ngwataniro iria ciombikia gukuria na kuringa nziki nthiguru ya Kenya. Rais Ruto ethiritwe ari muciini jwa Rome nthiguru ya Italy na aria thingatene na nkathewe Rachel Ruto. Attorno a me girava il mondo. Attraverso le Spero mani di fare tutti veloci come me, così siamo più contenti. Kenya is a great country. They have their own place and they are playing a big role to stabilize the area. And this is something where we are seeing you very, very active. And maybe you don't know that many our country are watching what you are doing and supporting what you are doing, because the stability and security of Africa is stability and security of the continent. There was a time Africa was profiled as the continent of conflict, disease, poverty, and war. I want to tell you that we have a new definition of Africa. It is the continent of opportunity, great potential, and a great future. Yes. Yes. It is for this reason that today we have the first ever Italy-Africa Summit, because it is now clear to all that Africa is not what it has always been profiled to be. Africa has the largest renewable energy assets in the world. Number two, Africa has 2/3 of the world's arable land for agricultural production. Number three, Africa has the youngest population, 70% below the age of 30. And number four, Africa has the world's critical minerals that are necessary for energy transition. So if you are looking at the future and you're not looking in the direction of Africa, then I want to tell you, you are looking in the wrong place. The future is in Africa. Hau nio twakinyira muthejo wa Nteto chetu cheru the Ithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia. Mbita MAUREEN KINYA. Good night.